Lokubaleka kakhulu ukuthi sathi ukuthi ke savela kuphi. Kungakho kubalekile ukuthi ke sathi ukuthi ke sibantu ke labansundu sinemdali. Umdali shose ngoyile dale konke. Phize futhi ke maZulu amathi ukuthi ngumenzi. Menzi shose ngilodalile ngilowende konke, ngumenzi wezinto zonke. Maswathi ke ngumendi, umendi okonke. Ngiyo lo dalile. Ngeke kuthiwe lo lodalile ngilomkhulu kunabomkhulu noma ke ngumkhulu abomkhulu. Bese ke labo labafikile belibazale lemhlophe bafike bathi uNkulunkulu. Nekuthi noma ngathi uNkulunkulu akubi bese kwayinkinga kakhulu kimi ngoba ke inkulu kusho ukuthi into lekhulu. Uma uthi uNkulunkulu uthi inkulu kakhulu ngesiswati. Inkulu kakhulu ngomqepha ke ngomkhulu abomkhulu. Lo mdala esikhuluma ngayo na 70 ifunyo. Le 70 ifunyo takhe ke asimaZulu ke 7 mimoya yamenzi. 7 mimoya kamenzi. Labanye ke labathanza kufaka isingisi bathi 7 spirit of umenzi. Kepha mina ngathi 7 mimoya emdali. Umoya weqala lo wathi kakhulu ke tuke eMaswati neMaZulu kakhulu ke eManguni. Ngumveli ncange. Ma Sodumo nomkhubulwane nomhoyi Somandla Mlende munye. Lo mlende munye lona ngilokulesithi ank umveli ncange lona ke lwavela kucala. Unguye ke lo balansisa leleminye imimoya ngoba uyakhumbula ukuthi leleminye imimoya mithathu lenebulili yebufotha, mithathu lenebulili noma ke yesifazane. Bese ke yena uba lamkhathini mveli ncange kubuka ukuthi lokhu kusebenzisana ngekubambisana balance. So simveli ncange ubalansa konke lokukhona nguye lohlanganisa imimoya. Ma nguye ladale konke kwavela kuma ngunina vanuma uma kwavela konke sothi ke ngimasichaba ngelimi lesisuthu. Emva kokuthi kube naye ke masichaba lo noma ke ma kube sekuba naye ke Sodumo wena nguye la khona kuhlanganisa ini labaphilako nalabo ke labasishile emhlabeni. Lapho ke khona umoya labaphilako lapha nalabashile emhlabeni yabokhokho bethu sihlanganiswa ngiSodumo. Bese ke kuba nalo umkhubulwane lo wesine. Nomkhubulwane ke yena ngolona ke lesicela kuyimvula. Ngolona ke lokhona kusanisa imvula. Bese ke abaye bamati ke ukuthi ke ngu-goddess of rain ngesingisi. Bese ke kuba labe bamati bese bamati magama amaningi man. Nethi khambe bamati ngantindi abanye nje bamati ngantindi yena nomkhubulwane. Bese ke kuba nabani nanomhoyi. Nomhoyi ke yena nguye ke umoya ke lona ke mhlambe ke we-fertility. Yabona nangabe mhlambe ke indalo nanani fertility shothi ke indalo ngalesingisi ngishilo ukuthi ndangicolela kakhulu ngakho ke siba neligama lapho umuntu khona lahatha basibantu kunonkroyi. Bakusho kunombatani bathi unonkroyi kahle ke bakususela kunomhoyi. Emva kwakhe kunomhoyi bese kuba naSomandla. Somandla shothi ke yena mandla atotonke tinvo nje sho imimoya noma ke sesingathi ma energies ngelesifilimu lekubolekwa. Yena ke noSomandla konke nje vele singasho ukuthi ke netindo nje nemandla lakhona nje latholakala kubantu nokuthi ke nikede abantu tindo ukuthi batho khona ukuthi baphumelele konke lapha kwendawo lokho banike kodwa ngiSomandla shothi ubapha amandla. Bese ke kuba ke nanango ke mlende munye lo kuthiwa iank nguye ke lasifikela kodwa info letinyindi asilethele ke nenhlanhla. Sikholela ke kuloko ikakhulu ke Africa ikakhulu ke emangunini nalabanye ke labakholela kepha labanye bakholelwa kuloko. Lo munye uNkulunkulu umbona ke ngekuthi ke athe mina uNkulunkulu ungiSomandla. Ngiye kusho njalo sitomunye ngikhuleka kuwe emveli ncane. Ke kusho njalo asike lo munye naye ke mina ke ngikhuleka kuwe nomkhulu lesicela imvula. Kepha bonke duma yonke lemimoya ibuya kubani kulo umdali kumenzi. Kukhona ke imfundiso likhona kwaXhosa lapho khona bakhuluma ngabuthixo
khuluma ngacamatha bakhuluma ngetindlela ehlukahlukene kepha ke kula lengibuya khona sikholela kuloko siyawuchubeka ke emva kwaloko ukuthi ke siyakuphi thembe ukuthi kuvakele akube kuhle khanye.